ke besinengeenyawo sithi hayi Mzantsi Afrika sibuyile njengamakhosi njengoba saqala xa kufonywa i-organizations zezopolitiko ngo-1912 yayifonywa ngamakhosi le nto kunye namasoja abefundisi nabo bebekhona besilekelela singamakhosi. Ngoku ke sibuyile singumzilikazi sithi hayi i-kingdom kamzilikazi mayibuye futhi ithathe apho yashiya khona. Ngoba nazi izinto ziyalahleka namhlanje, izinto ziyamosheka, umbuso naku uyasabalala, siwubukele sisonge izandla. Kodwa singumzilikazi sithi hayi siyayibuyisa le nto, sidibene no-MK, sidibene noNcamalala. Nakile Kgosimakufu ka mo lefatsheng la Mesini. O le bolela le yena ke Queen Molekwa from Limpopo under kingdom ya Mzilikazi kaMashobane. Mangiqale ngibingelele bakithi, ngibingelele isizwe sonke, isizwe sikaMzilikazi, isizwe saseNingizimu Afrika, isizwe samakhosi, phakathi kwamakhosi wonke aphethe indawo neinduna abaphethe indawo nebo uMkhonto wesizwe. MK imphamatla ka tsela e makajang ka baka la gore MK e tseba di-struggle tša rena magoši, e tseba gore na go sokola ke eng. Bjano MK ile e fitlha fela ra re ha amela uMkhonto sitse tlo lokisa gore uMkhonto sitse re dumelane le yona re tsufatsa na le agreement e dumetse gore kingdom ya Mzilikazi ilo ba ka mo parliamenting, president o tla ba ka mofatse ya a kingdom. Sibonile kulonshwa uMK ukuthi manje iMK seyizozimela. Siyazi iMK iloke yabakhona ineminyaka eminingi ikhona, noma bathi iMK yaqala ngo-1961 kahle iMK yaqala emva le ngoba izwe leli salithatha ngoMkhonto uma uDingani esibayeni lapha ehlaba uMkhonto ebona ukuthi ngathi izwe seliyahamba liya kwabamhlophe. makgowa a bo botlhe ba ba kontle batho ka moka gore ba be ba tshware matlao ba file ke government ya rena, ba fa ke government ya rena ka baka la gore e re feitše rena le ba le ka makgotši, e re feitše mašole a le a Mkhonto Wesizwe, e feitše batho ka moka ga bone bele re tlo kopana ba bua se se ileng mo go rena. No re setse re khethile BRICS and BRICS e tsamaya le Mkhonto Wesizwe, so ke yona ntho e fela re tlo change dilo tso tsotlhe a re sa lebelela ditšhelete tsa bona. Ba tlile ba le gore bribe ba bantši gore e bana tshwara mo re ka mašimo a lena re a berekisa re ro a re sa nyaka selo sa lena re eme tlala e ka se re bolaye, so re emetse dilo tsa Mkhonto Wesizwe di loka re tlo berekisana le ba BRICS. Manje lesi sikhathi amakhosi nabaholi bendabuko babone ukuthi ngcono bahlangana and futhi nalabo abangakalizwa leli vangeli kungangcono kakhulu basondele amakhosi, abaholi benkolo zesintu, abaholi benkolo zomoya bahlangane ndawonye ngazwilinye ukuze sivikele lo mhlaba wethu, umhlaba lo wokhokho bethu. Nami Emily Machila from Wesizwe representing Mzilikazi kaMashobane. All right, I'm in the youth council in the technical team. Ndimro mjele mwana wa kuli wangwane because they represent Mkhonto Wesizwe because youth begin and the speaker ya Wonke youth council. They fought for the land, they fought for peace, and they fought for freedom. And currently at the state that we none of that we get it, right? So hence with the Mkhonto Wesizwe, these people, they struggled. You know, our ancestors struggled for the land. They struggled for the freedom. So hence now, if you go back to the roots with everything that has happened, I believe that there's a big change that's going to happen. Mahosi, elindili horo la mahosi. So lezo li horo la mahosi, liwa lukutuza gai. Ore utuwe mishumo samini ngore watu walipodawa wana shamba. Ene ilo shango ninga duwana gane kuna babona una mai, una agriculture, una mini. Tutuza gai, goku village wa mishumo. We've been wanting this as youth, whereby you can have a say and a difference can be made. And people, this is our chance, this is our time right now. We can change this. So we've got MK, we've got Mzilikazi kaMashobane to assist. Hence, Nati, we decided they're going to join forces with MK.
diva tsiko yasho zviri rine ri vathu va hani va ḓo lugisa shango u itela ndi nga tou amba zwo tevhelaho ri sa vhaswa so ri tea u builder ndi uri mini ra ri empower ra ḓi fanungo u itela uri mini vha ḓivhe zwori actually vha ḓivhe zwori ri vha ri khou tou vha funza uri vha ḓivhe zwori vha bva gai na gai ende ndi vhona nga ri ende futhi ḽi nga ita uri ri create na mushumo sa izwi nṋe nda aluwela gai vhuhosini ḽi nga ita uri ri create mushumo u itiwe zwithu zwinzhi kunamaphutha amaningi ayenzekile manje kufanele siwalungise uMkhonto mawuqale nje ukuqala nje kwezokulima ngoba wonke umuntu nje sila every day we need food, we need something to wear. Sifuna ukuthize sizogqoka, sifuna ukuthize sizokudla. Ngaloko masiqale nje ku-agriculture nendawo iland ukuthi lezi zinto lezo mazilungiswe kahle ziye kubanikazi. Re tsamaya le monna wa nnete wa tsebang gore na bophelo ke eng. So ba bang ba no bolela fela a ba tsebe bophelo. Mošolotsi o tseba bophelo, mošolotsi o tseba gore na tshokolo ke eng, mošolotsi o tlaišitšwe a sa thoma di-MK tše a tsena ka pušo a ba tlaiša le ke ba mmušo. Jwale ka mo MK mošolotsi re a tseba gore jwale re na le motho wa nnete. Setšhaba sa South Africa nna ke le King Makushu ke re bonang dilo tsa nna di lokile re lokisitse le sa fela pelo 2024 e fitlhile. So dilo tse di a loka uMkhonto Wesizwe to di lokisa le rena kingdom re tlhakane re kwane na province o re tsaba le tsore ke tlala ka le bona mara dilo tse di to loka me re to bateni me maino ro ibula di agriculture di tsola pele ro bula le difeme ke nano setšhaba kuthala le rena la bona re ikokobetsa le nna ikokobetseng dilo tse la di lokile re fitlhile go ria ke a leboa setšhaba sa South Africa. Viva uMkhonto Wesizwe, viva! Viva! Awuyithathe awusuka madoda inkosi yami inkosi Mbubekusha uyabona masikhuluma ngoMkhonto sikhuluma ngabantu abanendlebe abakwazi ukulalela ungabe usuku wakuzwa lo ndivile loo nto wendaba ezitha ukuba khona lo mbutho kuthiwa nguMkhonto ohamba nekingdom yakwamzilikazi kaMashwabana. Uyamazi umzilikazi? awusuka madoda masikhuluma ngomzilikazi phela lapha sikhuluma ngelinye ibutho ngempela sikhuluma ngenkosi enkulu inkosi eyathanda abantu inkosi eyathanda ukwandisa isizwe ephuma le enzansi kwelakaZulu yanyuka njalo yahamba yazala izizwe ngezizwe yaze yafika le phezulu kwelakabulawa. Hayi andiyazi ke lo nkosi indaba ezitha ndazi inkosi Makushu mna yahamba nonkosi umshini wami webaba umshini wami umshini wami webaba umshini wami webaba hayi masambe noncamalala masambe konke izizwe mazidibane abarhatla abapedi amaXhosa amaZulu sonke singumuntu omnye sonke simunye masambeni ngezizwe ze-Afrika masingahlukaniswe zezi system ezakhiwayo singabantu siluluntu siyahlobana sisonke mandla asibongeni ma comrade.